Ассалому алейкум, бародар. Шумо дар канали Таҷик Нахайпе қарор дорем. Бародар, чӣ хеле гуфта будем ки мо оянда шуморо нишон метавонам арбитража чӣ хеле истифода мебарем, чӣ хеле кор мекунем. Тамошо кунем, бародаро. Ина телеграм канал менависем, ина сол нигоҳ кунем, бародаро. Связкаи Салана. Ина, бародаро, тамошо кунем. Ина группа метавонем ки арбитраж кунем. Тамошо кунем, бародаро. Чӣ хеле истифода мебарен арбитража. Ина Binance эфириум қати мехарем Саланара. Нигоҳ кунем, бародаро. Да ами Binance худаш, ина, бародаро, нигоҳ кунем. Binance худаш да ба BNB қати алиш мекунем. Связка 0,53% ба фикрам. Не, даже зиёд. 0,78%. Агар ба шарти комиссия туда обратно бигирем, бародаро, 0,5% чисто бе ягон лишни движение, бародаро, 0,5%, 0,4% шумо да фоида мемонад. Ина арбитраж ягон картай дани, ягон чи дар кор нест. Просто медорӣ ай я связка мехарад, дигараш мефурӯши, ай Binance нобромада. То же самое метавонем ки да OKX доллар қад бифурӯшем. Агар ба шарти ки мисол наи именно биржои дигара дошта бошед, инҷа дар связка бисёртар фоида мебинед. Ина, бародаро, нигоҳ кунед. Марҳамат, кадоме ки арбитраж кор карданияй да группа телеграм канал да номи телеграм каналшон нафар метам. Марҳамат, ина бачаҳо сум кор кунед. Ина арбитраж P2P совету наметам, пока опыт надорем. Неки аҳамият дем ки вақте ки ами чира нависонден шумо дар роӣ мекунед, шумо бояд амн момент да истифода барем ки барое ки ӯ сразу нарх алиш мешавад. Обязательно диден сразу бикунем ки успед кунем ки успед накунанд ҳама нарха як хел бимонанд ки хеле шумо дар комиссия сум тирият мекунед. Барои ҳамин, ина, бародаро, халява обязательно дар телеграм канал подписка кунед. Дар телеграм канал адреси ами телеграм канали ами бота шумо дар мепартом. Да видео класса бачаҳо биҷиқен, да ютуб ани подписатсия кунед. Оянда видеои дигар айдис натем, бародаро. Худо нигаҳбон боша.